Shalom, selamat pagi Bapak yang nelongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Pema ijalo hita, ligapan siganu pari bata bani panurang sobut narion, pasada hita uhurta martongko mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na marhabang sena kuriatas ina kuriatas pe ham Tuhan. Dor doham itu tongah nami. Namar dilo bani kuranmu nama pasingin. Bani panorang sokot nerion ibagas nasihol mamukah paruguluhan nami. Sorapi ham hanami marhiti tondumo na mapasingin. Ase ibagas guguh apa malas nyurna bamu mahumatongtong hanami. Mandalani horja nami sigano pari tarlubih. Makurjahon horja nami. Na ipake hanami tumon. Gabi perhitian nami. Pasangap kon koran mo na mapasingin. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijabe na siyam marianan bani panurang sogoton. Nabu isi sehanami mariteho ni channel YouTube on. Rigapan sigano paribata bani panurang sogot nerion. Hari Sabtu tanggal 30 April tahun 2022. Ayat tersurat bani buku Sakaria bin Lucia ayat sia nama katahon sonon. Marmalas ni hurtumang maho ale boru Sion. Marolopolop maho ale boru Jerusalem. Tonggorma narohdo rajamin marayakho. Parpitor anja si parmonang do iya. Turuhdo uhurni anja mangajak halode anak ni halode boru-boru. Ayat on gati tumang itangar hita bani panorang minggu Advent. Jana gati itangar hita bani panorang sangga minggu panaronon ni Tuhan Yesus. Sangga nalaho masuk ma ia hu Jerusalem jana mate bani hayu parsilang. Artini ai humbani pada nabasaya be domba ibagah-bagahkon pasal parohni Tuhan Yesus hudonyaon gabe raja namanggomgomi haganup jolma bani sab tanokon. Pardiati hita bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Dua hata no kanayai nasadalan isobut marmalas ni hurtumang pakon marolopolo. Totu ondo na ipindai haganup jol masona ase ibagas parguluhanon boy marmalas ni hurtumang anjaha marolopolo. Pardete hitama bani haganup bangsa sonai age negara-negara i dunion. Nini hurni sidea marhitehon ni si pambubai ni. Ang gudum majenges secara ekonomi dum mamapan jana dum malengkap homani secara militer totu aman jana malasma uhurni haganupan pangian ni negara ai. Tapi justru bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus pardiate hita lambin roh lengkap ni perlengkapan militer ni sada negara atape pertahanan ni sada negara justru ijai mahapen sidea patidakkon habagkelan ni patidakkon kuasa ni bahkan patidakkon hamajuan ni marhitehon ni alat-alat pertahanan. Ujungnya gabe terjadi ma porang sada negara ubani negara nalegan. Artini ai ekonomi na maju sonai age alat pertahanan alat perang na dumma mapan lang hape menjamin malas nihur atape hadameon itongah-tongani sada negara. Aima ase ibagas paroh ni Tuhan Yesus hu dunia on ia membubai sing marhitehon ni tangan bosi. Tapi isobut no kanayatene tonggorma narodo rajamin marayakho perpitor anjaha si parmonang. Tuhan Yesus membubai dunia on
selaku raja parpitor do ia. Artini ai langadong gunani HP ini secara politis aman, tapi anggo ahana ihap kon halak na ibagas panggom-gom ini sahalak si pambubay lang adil tene. Tetapi onma na ni hurcahon ni Tuhan Yesus selaku si pambubay ibagas golukta. Pitor jana si parmonang do iya. Ay maase boy hapeni sada negara, sada rumah tangga, sada masyarakat mandaihon tongon-tongon marmalas niur tumang jana marolopolop ibagas parguluhan ni. Aima maningon hadir do Tuhan Yesus ibagas parguluhan ta sigano pare. Maningon sampur do, maningon campur tangan do Tuhan Yesus ibagas parguluhan ta. Asiboy tongon-tongon marmalas niur tumang jana marolopolop kita ibagas parguluhan taon. Halani ia sahalak raja naturuh maruhur. Halani ia sahalak raja si bobandame lang manggomgomi marhitihun ni kuasa. Lang manggomgomi marhitihun ni nalaho mataluhon haganup halak. Tapi ia manggomgomi ibagas turuh ni uhur. Jana ia manggomgomi ibagas dame bani haganupan halak. Halani ay anggo sihol do hita ibagas guluh taon tetap mandaihon malas niuhur jana boy marulopulop ibagas parguluhan ta sigano pari. Maningon do HP ni tene Tuhan Yesus tongtong na mambubay parguluhan ta. Maningon Tuhan Yesus do nagaberaja ibagas parguluhan ta. Sonay do kumani bani haganupan bangsa-bangsa na adong iatas tanohon. Sadokah lang Tuhan Yesus nagabiraja bani ganupan bangsa-bangsa na dong iatas tanohon. Totu mahol opetene jupah kita malas nihur olop-olop sonay age hadameon. Tapi anggo dong mahaganupan bangsa mambahen Tuhan Yesus gabiraja na manggomgomi bangsani sonay age haganupan rakyat ni. Totu lang benipi, lang bepitah angan-angan, lang bepitah pangarapan tumang malas ngihur apa olop-olop rossi hadameon. Tapi tongon-tongon ma idaihon hita malas ngihur apa marolopolop kita ibagas parguluhanta sigano pari. Halanyay otang hamma jalo hamma Tuhan Yesus ibagas parguluhanmu, ibagas parguluhanta. Ase ia manaman rajai parguluhanta tongtong. Ase buy marmalas nihur tumang kita jana marulopolop ibagas dame na binoban ni Tuhan Yesus itongah-tongah ni parguluhanta sigano pari. Amen. Martonggo makita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Ase marmalas nihur jana marulopolop pitah ibagas dame na binobanmu itongah-tongah ni parguluhan nami. Jana ase ihap kon hanami malas nihur tumang pitah ibagas turuh ni uhurmu. Halane Bapa ajari hamma humahanami ase tongtong marturuh ni uhur mandopak kon haganupan na masa ibagas parguluhan nami. Ase hanami petongon Tuhan gabe alatmu itongah-tongah ni dunia on. Alatmu memboban hadameon ijape hanami marianan ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalo hamma nami rapakon tonggo nami on. Amen. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nebatata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa parsoran ni tondoy na passing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras obat taganupan, Bapa nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marlibur ma, bani na marlibur. Selamat marhorja ma, bani na marhorja. Jana selamat menikmati kebersamaan ma, pakon keluarga hinaholongan ni hurta. Ijape hita marianan bani sadarion. Shalom.